Okay. Good afternoon. Total 2844, that is 2,844 motor vehicle accidents have been reported during the year 2021. Tatunle 218 fatal accidents were reported and 226 people have been killed on road. So basically we have started a drive from 13 January wherein we have registered total 4,344 cases. Your basically cases are with regards to tinted glasses, overspeeding, which is a major concern, and driving under age, that is below 18 years, driving without motor driving license, driving under influence of liquor, speaking on mobile, riding without helmet, and carrying passenger in goods carrier, and violation of traffic under section 119. So total 4344 cases have been registered. In addition to registration of cases, our inspectors also do education wherein they distribute pamphlets, material with regards to traffic education, and they teach them safe driving, and a general request is made not to drive vehicle under influence of liquor and overspeeding, excessive speeding. We have also recommended suspension of motor driving license of around 9,570 license we have recommended for suspension. Normally we recommend suspension in following cases: 1. Overspeeding, red light jumping, carrying persons in good carriage, using mobile while driving, and drunken driving. So this is mandatory asa amka या मेट्रान amka suspension खातीर धाडचेच पडटा, and we send it to Director of Transport for suspension. In addition to this, we are also booking cases in case of drunken driving. Jenna drunken driving case amka melta. In addition to chalaning him, we have also started booking cases under IPC. एक FIR is registered against him, and police station legal action केली वता. In addition to issue of challan. So we have around 9 interceptors. So day and night आम्ही ते deploy करतले. And wherein over speeding cases, excessive speed cases, that will be regulated, monitored under that radar. So if you drive which will be now continuous drive, it won't be for a particular week, but this drive is going to be against this. Especially in addition to general violation, also main stress will be laid on this 6-7 issues, which is which adds to the fatalities and road accidents. So the road accidents have been increasing. So what steps, major steps that you have taken? This is what I have told. Basically, excessive speed and drunken driving खातीर चडशे अशें हें येता की त्यामुळे चडशे वाडटा. सो आमचे जे एक्शन अगेन्स्ट दीस ओवर स्पीडिंग आणि ड्रंकन ड्रायव्हिंग आमी घेतल्या कारणान वी फील की देर विल बी रिडक्शन इन road accidents. Mostly like these deaths have been occurred with the accident midnight. So what is the so this is what I have told you. We are also going to extend this monitoring 24 hours. टुरिस्ट जे येतात त्यांना फायन मारपासाठी हेल्मेट आसली एक आंकडो बी आसलो. आंकडो आता सध्या आसना, but if you require we can provide it. Even there, but booking FIR. So under what section and what would be penalty? Like if in case is or basically the आमचे jurisdiction asa, we will hand over the matter to police station and police station will register FIR. But any specific, it's like. See, it depends upon gravity. किती जाता ताचेर आसा. So he might think the driver or the rider might face jail term. Yes. So deterrent जातलो म्हणून we have started booking cases against these people. Initially we used to only challan them, but now we have started booking cases. So they'll have to face trial.
So now this alcohol are being used or you were examining based on the medical report actually आहे. सर सीसीटीव्ही कॅमेराचेर जे हे करता ते चलून घरा करता कशें रिएक्शन थोडे वर्किंग कंडिशनान ना ते आमचे चालू आसा प्रयत्न चालू आसा स्पेशली ते इन्स्टॉल केल्ले आसा आयदर बाय म्युनिसिपालिटी ऑर अंडर MPLAD फंड सो आमची वी आर इन टच विथ देम टू गेट इट रिपेअर इन केस इफ इट इज नॉट वर्किंग वन सिग्नल सुद्धा मदीं चलतला मदीं चालू वर्किंग कंडिशनान आसता त्यो सुद्दां आमी CCP कडेन सांगून तांकां आमी कन्वे करता वो चलना जाल्यार चलना म्हणून सांगता आनी ते रिपेअर इट आमी अशें बसोवंक ना बट नॉर्मली आयदर तूं सांगला तशें CCP किंवा MPL फंडा खाली ते तेंच्यांनी इन्स्टॉल केल्ले आसा सांगतात लोक एक ह्या ट्रॅफिक सिग्नल ते लास्ट 2-3 महिने सारखे चालत ना ट्रॅफिक चालत बीच्या ऑपोजिट म्हणजे चलता परत बंद पडटा ते चालू म्हणजे कितें जाता ग्रीन सिग्नल पयलीं दाखयता 50 सेकंड मागीर 40 बी जाल्या उपरांत रेड दाखयता सो टेक्निकल जे प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी ते ट्रॅफिक जाता ऑलमोस्ट सकाळचे आणि इवनिंग खूप ट्रॅफिक जाता ऑलरेडी कोणे इन्स्टॉल केला आणि त्या पार्ट्स बी ताजे कितें केला चेक करून ताका तो परत रेक्टिफाय कर म्हणला सिग्नल्साचे थोडे सिग्नल CPP कोण CSR अंडर घाल्या सो इमिजिएटली आमी ते ऑब्जर्व करता आनी कितें जर टेक्निकल फॉल्ट आसा इमिजिएटली आमी कन्सर्न म्युनिसिपालिटी CPP ऑर PWD कोणी इन्स्टॉल केल्यार तांकां आमी इमिजिएटली बसयता पूण जाता कितें ताजे पार्ट्स केन्ना केन्ना भायले स्टेटींतल्यान मागोवपा पडटा तुमी जे आतां स्पेसिफीक सांगला तेय सांगला पूण ताजे ते रेक्टिफाय करतले 13 तारखेचे सुरू झाली इट विल कंटिन्यू as on date today. Any update on that accident which the two policemen lost their life? Basically, updates you will get it from concerned police station because they have registered and investigation is done by them. But road control किती दिवस असतो like roughly रफली म्हणजे आता सद्याक आमी जे कोण मेळटा चेक करता ऑर एक्झामीन करता जो अल्कोमीटराचेर जर रिडींग आयलें जाल्यार तो ड्रंक मशीन सील पण इट डिपेंड्स सपोज येता ईच एंड एवरी गाडी अशी करना सपोज कळटा न्ही पुलिसांका म्हण ऑब्जर्व करता सस्पेक्टेड आसा ताका स्टॉप करता आनी सब्जेक्टेड टू अल्कोमीटर ब्रेथ एनालायसीस फाटी सस्पेंड केले यूज करपाचे तेन्ना सस्पेंड केले पण आमी यूज करता आनी समज आमकां हें आसा जाल्यार आमी मेडिकल करून ताजे ब्लड सॅम्पल्स घेता आनी बेज ऑन ताजे मागीर FIR लॉज जाता जे सरान सांगला आतां कोरोना चालू तरी यूज करता कोरोना काळात म्हणजे ताची जी माउथ पीस आसता ती चेंज इट आनी तो ब्लो करपाचो आसता इनहेल ना इट हॅज टू बी ब्लोन आउट आनी एवरी जो कोण वायलेटर आमी जो चेक करता तो एवरी माउथ पीस आहा तो चेंज करता तो सेम यूज जायना ताका आनी फर्स्ट प्रत्येकाक यूज केलो तो थ्रो जाता आनी दुसरो फ्रेश यूज जाता कितले आल्कोहॉल अच्छा तुमच्याकडे ट्रॅफिक सेलर ऑल ट्रॅफिक सेलिंग गो 100 आसा कितले असते एवरेज केसी एवरी इयर अल्कोहॉल तुझे अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल फॉर 2021 इट वॉज 255 सो फाटी तुमी ते मिटर्स घेतले ते स्मार्ट मिटर्स ते टेस्टिंग करपाक 5 मिटर्स लॉंग डिस्टन्स जस्ट यूज करून आमी आमच्याकडे नो आसा मोबाईल नो सर एक्सिडेंटल केसीस आसा पास्ट इयर्स आसा पळय तेतूनसून 2021 केसीस वाडल्या काय कमी जाल्या थोड्यो 19% वाडल्या 469 केसेस वाडल्या टोटल एक्सिडेंट्स मेजर कितून आसा fatal only three people excess in the sense 1.35% increase 2 to 3 आसले सर आता 2 to 6 जाले ऑनली 3 वाडल्या
ते बी वाडपा कारण एकूय एक्सिडेंटान दोग तीग जाण एक्सपायर जाला ताका लागून डेथ्स वाडल्या. ना पण हे जानेवारीचे ऍड केला जाते ना. अप टू डिसेंबर. डिसेंबर तो पयर जानेवारी जालो तो ना हे टील 31 डिसेंबर. हेड इंजुरी कितले असतील ते विदाउट हेल्मेटलेस हेड इंजुरीज. नाही तशें बायफर्केशन ना आमच्याकडे मेजॉरिटी टू व्हीलर ऍड करते सर लाईक दिस इज मेजॉरिटी इन दी फेडरल फॅक्टर्स कितले असते तातूंतले 150 out of 226% killed, 152% are motorcycles. So basically the tourists येता पळय गोंयान they go in the wrong side. तांकां केन्ना आमी विचारल्यार तांकां there no sign boards properly. So what action on this? Normally signages we recommend signages, installation of signages to CCP and CCP they install करता. So चडशे जाग्यार signages आसात ना अशें ना. आसा पूण थोडे भितर आसा दिसना झाडां येयलीं आसा ती आसा they are not maintained बोर्ड properly. कॉलमॅन बीन पडल्यात. So परते तशें आसा we'll take that issue with CCP. तर ताजे सगळे सरांना इंस्ट्रक्शन दिल्या ताजे सर्वे चालू आसा जे कोण करोडेड जाल्यार जावं सायनेजीस ना एज पर नोटिफिकेशन ताजे सर्वे चालू आसा विदीन शॉर्ट टायम कन्सर्न ऑथॉरिटी CPP जावं पंचायत PWD तांकां लेटर्स वतले ताजे सर्वे चालू आसा. Secondly, the pedestrian ते आमचे क्रॉसिंग आसता थिंगासरी आमचे इन गोवा वी कॅनॉट सी दॅट people respecting the pedestrian crossing. So what this initiative that you are taking? So तेच आमी CCP बरयता आणि then they do it. It is their function. No, the traffic they violate, they don't stop people while crossing. So for that action, what action will you take? They visible ना जाल्यार normally they don't stop, but if at all it is visible, normally they stop. सर गाडयो हाडटा तुमी दोन गाडयो हाडटा त्या गाडयो कितें करता तुमी किंवा मोस्ट प्रॉब्ली पळयत जाल्यार ट्राफीक सेल पणजे पळयत जाल्यार गाडयेचो राश पडलो आसा ते गाडयेचो ताचे ओनरशीप आमची न्ही सर दे आर केस प्रॉपर्टीज आय बिलॉंग टू पुलीस स्टेशन्स ज्यो आमचे आसात त्यो ओनली आमी तुमी हाडटा ते ना आमी हाडटा त्यो आमी सपोज तो कंपाउंड करता ऑर अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल आसा ती केस कोर्टा पेंडींग उरता कोर्ट ताका जेन्ना डिस्पोजल जाता इमिजिएटली विथ कोर्ट ऑर्डर त्या ओनराक आमी ती व्हेकल ताजे ताब्यांत दिता. सो बाकीचे ज्यो तुमी म्हणटा तशे पणजे बी भायर आसा त्यो सगळे आमचे न्ही त्यो आमची व्हेरी लिमिटेड आसा ट्रॅफिक सेवा. So what is the point for the tinted gloves? Because a lot of people are using the tinted gloves too. Can you find them? But there are so many people are using the tinted glasses. Yes, under tinted glasses फायनय घालता आणि आमी इन्शुअर करता की ती काडपाक लायता ताका ते tinted glass On the spot. What percentage is allowed for tinted glasses? 3% आसा कितें सर हाजेर खंयचेय तुमी विचारले म्हणून सांगता एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स ऑफ जजमेंट खंयचोय मनीस कितले लायट आनी टिंटेड लावपाक शकना. एनी आर्टिफिशियल जे कितें आसा ओरिजिनल कार आसा आनी ताका आर्टिफिशियल कांयच पेस्ट करपाक शकना. सो ताजी पर्सेंटेज लायट ऑर न्यू फिल्म्स आयिल्ले आसा टिंटेड ती ग्लासाचे कलर आसा कितेंच पेस्ट करपाक जायना. आनी एज फार एज टिंटेड आमचे ड्रायव्ह चालू आसा आमी केसी करता जशें आमचे SP सरान सांगलां की काडूनय उडयता. प्लस समज तो टिंटेड रावलो ना ताका आमी घरा कडेन नोटीसूय धाडटा MV एक्टा प्रमाणे. सो आमी करना अशें न्ही ट्रॅफिक पुलिसाची नजर आसा आमी कंटिन्यू for the year 2021 37,000 cases have been booked For tinted. glasses. पण तुम्ही खूप बरें काम करता लोकांचे टिंटेड ग्लास काडटा पण VIP कडल्यान तुमी कित्याक काडली VIP गाडी म्हणजे आमदार आहा कोण आहा तेंचे गाडयेचे तुमी कांय एक्शन घेना कित्याक अजून पर्यंत तरी काय आयडेंटिफाय जाल्ले ना तशें. एज फार एज आमचे कडेन तसो रेकॉर्ड ना पूण जर ती कोणाची प्रायवेट आसा आमकां हें कळना पूण आमी कोणाची कसली गाडी जावची वेदर मारुती जावं मर्सिडीज जावं हाय एंड गाडी जावं टिंटेड दिसले तांकां नोटीस वता. आनी रिपोर्ट आतां तुमी स्पेसिफीक विचारल्यार आतां ते अवेलेबल ना
अशी स्पेसिफिक सांगला ओनर बरोवनी केल्या सगळ्यांची. But yes, sizable case केलं 37,000 केले. Yeah, last year 2021. And after lightning lights तुम्ही सांगला तर न्यू लाईट्स घालतात फॅन्सी लाईट्स जे कम ऑन द आय सो तेजे कितें ताचे सुद्धा आमचे नाकाबंदी जेन्ना रातची आसता पळय तेन्ना इन एडिशन टू नाकाबंदी आमचे स्टाफ विल बी ऑल्सो डिप्लॉयड आनी तातूंत जे लायट आसा वेरियस लायट्स ती जी हे जाता दोळ्यांत तिरकावता पळय तातूंत वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट फायन करता. बट आर दे परमिटेड दे आर नॉट परमिटेड. Regarding the private taxi तुम्ही तांकां फायन दिता की regarding that this thing the meter खातीर तुम्ही फायन दिता. But right now there we have seen कि lot of outside taxi had came to the Goa. They are not using the this thing meter. So तुम्ही तांकांय फायन दिता का? Your basically meter asa for the vehicles registered in Goa. बट सर भायरसून टॅक्सी हाडून गोंयांत यूज करू शकता ते फॉर इलेक्शन पर्पज आणि विदाउट मीटर. Transport will be in position to tell you. Yeah, permit issuing authority is बिकॉज ते रेंट अ कार हाडटा हांगासर ते टॅक्सी म्हणून यूज करता तेचेर सो एक्शन ट्रॅफिक पुलीस काय घेता तेचेर. They have been hired by election commission. Yeah, good.